Fa tu lo tau pa ia lo tau ma manu Samoa lo mai monga ni fui vanga le fiafi. Ia o le tātou porokalame lona lua le nei tausanga. Tautai ia e male manuia, tautai ia e male malo whaivo si o tātou paturo. I le tautua male au nanga lau Blue TV. Do ina sa awan tu le tātou ofisa au tu Samoa nei. Mana tu e lua tātou ofisa. Ia o le tātou ofisa tele lavai au kilani po le tātou main. Ia e meiso le tātou la nei i Samoa. I le pitonu le nei songi luma tonu la vole tano tu stala le tu ina tsa o to ile tato programe e le nei fiafi le ma te fatasia tu ia ma le so tau tai lua lo mava sui fa sa la le tato Blue TV i Samoa nei le to fa vai na forsa se taimi la fole va no ai fa filo ai le to fa vai ma tu fo yo to sam finga Samoa ia o le anu no tu fa tini o to sala wo to ma sani ia i le tato programe e me se fo yo au nei ia fa pe fo le to faya va yo tanto o le hata lava fa me fingo e la na si o hata ile manga me ata lo fantu mo folo fantu ia fio yo le tala le lei me so to fa le tua ma te fa talo fantu le nei vaenga o le fiafi ia te o to ma loa fua ai la o maua e le nei vaenga o le so talo fa le lo to fa o vai ko ngale la kae o ko ri o uso por kae o ri mo lo wala o ri ale fa to a fa tapo kala me le fiafi Ya, fatalo fatu i lau tau whaasiata i au telo fōi o lewa e whaafsili le vaenga le tau le so wa pe o le tai on lela ia le sa o sipo mai fōi le tai au ia ma tu fōi nei Samoa ia e fua lava ia le tulanga o le usu i le taimi ia ma tulanga fōi le tau ia la ngala o le sa ma mafa lava nei timunga i le tai au wa pe a mata ona vai fo ia mafalo ina le mamafo timunga pe o se me o le lima i le taia ia le taimi fo ina sa apatai luna tulo le fa fonga la tunu ia mana tu fo tatu ni Samoa ia e ka uno kimu ia o le vai sula ka ko e mo o le te i le aingo seu tonga o le te i le aingo o le lai fia la tatu fo io fia val te mila le a fo le lima po lo guate wala ngolo tito fa o le lima le via fir ka po kala mari e o se lima ale te ale lima le via o ri pe o ngo te le timu no wala le timu no wala le timu o no le mama fo timu ya pe o le ala na sa fe le pesa sa te ia runga ma usu mai lo le tai au e wai ke ia nga wai te ia nga ku u fe ala ma ai ia ele a faina ma ele o tanto ui ma ia le tulanga le ai oi te lo a ma won tanga te le ui me le vanga le pina ma nai oi au te lo ia lo to fa ma lo pule nei te lo ui ia wala le ole momoe le sfultasi le po ai fiala le fare va veo ai o le eu tau ti munga nei asoli io ai me se mato ia le sa ma tu la no ai me lo li tai i lau live le tu inatu o fa pelia e tau fela no tango li ponti mai ia tu antu o tau langa lunga la ia le sa o pe kai fa pele munga le nga e ko malo fo ile leo ale munga Everest e kama ele nanta e to ulu tim manulu ai PS wasu vo ile kama nga PS vari mai la fa va ve au ala e kiro a ti tau lo po e o so mo ma ka abi ku pise ku a wanga na le tau le nei aso e to ulu ti munga li vai ia e moni lava asiata wa le lipotile sa mai le official vai tau ile tau le so tau lima ile tau ia o le sa mai ai o le wa fa maro si fo tuanga mo lo longa a mai se la ia o tulanga ia fo i timunga mamafa ia sa ia fo tuanga le sa mai ai la pata inga i se talafa pitolo official vai tau i nai savili malos ia mana ia fa fo mai lo tatu tunu pita ole talafia via ile tu ole ufa le nga ina le tai ole so ia le tulanga na e wiwa ole ai fai mai ia o lunga o le Pacifica pe o Cook Island le lo o ta milo ai avelo samili le e ono afia ia Aotearoa New Zealand ia i se taimi re yaso pula fia na ile fa pe ole fa heo ia ole foi la sali putia ile tai au le ono fa fitu ia le mafu e salu luina isa mo fitu te sima le fitu ia lona malosi le fu mafu
Maole whaatulanga mai ono afe tau se lau balu 5 kilomita mau mai sifo o Samoa. Ia mai whaafitai sa lea i se vaenga ono tūrai mai ai se tsunami. Ia po se nei ngalu fo ia malolo se ona afia inga tai whalo tātu tunu. Au tala fia na sai ritai au na moli mawina fo i le tūlanga o le ngao ma le pisio la tele o te loa le isi le excuse le amatau no whai lau whai ngā ruenga. Ia o le tūlanga mai se amatau mai tua. Mo le tele o lia fo i kolosia wala te mileanga nei ia e ono kolosia i tamanga wala i mfinta i ona sao mai tavan ma ni la malo fatai mo tanto report ia me se foi la e te mawani si o tūlanga ui linga i teimi o tanto news update pe mai ia le malo longa ai e moni le fautanga al to fava ai fatai foi vi ele tu ia o le o to e tau tafi e se ni si o to fatiata mai me si o fa ngalu fatia fa fo i ele tau na tau ia tanto Samoa me se foi o mantou ia o te ro ia ai o le o to e tenga mali ia nei Samoa e ia o lo malingilingi le timu ia ai le o to e te tele o le vainga ye runga ka kilo yo jo fere ase si va ai ka kusa mala kilo runga na e te patua au fa solo a ko ala va e lo no winga fa le lo tele se tai me yo no va ai le mantole la nei ia manto au lo solo ngale le ia me umale ni tai fa talo fa te ole ole le fiafi fa talo fa te ole te ma futa mai ile nei fiafi po le afo ile taimi po le tai au ya u tol na atu nu te ma futa mai ai po le auli ia ma te fa talo fa tu ma le tō whāwa ai i le nei tai au le tātou porokalame o le Tautai ai. O nei vainga nai tonu o sio tātou o te ruu mai lawe le tai au se o mai i le nei aso au lo so longa manuia me uma. O nei nisi o vaenga o te vai atunga lai kele le karangoanga i runga social media ma niu se i tūlanga fo i le leo le. Ora mai kai lenga mau mai vale le i fiti. Ora mali lenga tupu me le o te sau le so lo fitu. Ai sa tupu le so lo ono. Ai ona la o le ye o ni tatou programa o le sa malo lo mai. Na fuina na le ye au ye se fa so ma tu lang peitai. O le futi to vai atu. O le ai tala no ina la fo i matematenga. Ai me se fo o news o lo tu ina mai. Ai o ka mo fa fa lenga ru le ki ri fiki ri vai. Esa o le mena le tupu nei o le ua sabali le lua vai aso le lava e whaanga soloso so e ngalimtanga luenga o leo awa fe mai na o le vaa le sa malanga atu le asotonu lava o le Boxing Day la soloso fua na malanga atu lai nei le staimo la wuli fe mai la ina te nu le vaa i nai fiti ia ai te ila ua ia me masani fo ia nei whaingaru vai siaki tu ai i whale le ta ua tulo ia te ila ua maua tua i le tamaitai o le whaingaru le vale ia le se tasi o tamaitai lai tau wha lai moi te tono le whale le ta ua nei tulo ia le ala sa li poti mai lo tamaitai nei lau whaingaru vale le nei Fiji Airways ia ma whapenai lo ona whesilisili ai Kuso lai fa pea ke lo lai fa pea o stanga tol pasesi o moi loa ia te la usi silia tu ia ma fai fo ia tu langa e lo ko kongo system e lo tongo system le au malanga le na malanga le sa malanga tu ia le ala sa fa tonu ina i loa le pulenga le vale ia e te tauna toi fa o so le vale le vale ia mo leisia na malanga le so ai ma toi fa fo mai Samoa au umana na longo mai le official malai vale le Samoa ia me se ia mtanga luenga o leo la to post le malai vale ia fa talia tu ia si ma fines ia ma fa penai lo na fa lo msuenga a le mea e yo foi e leilo pe fa fe ona sau se fa tu la tanga la fa tu la fa so wale o le nganga tonu o fisili tu pito le na ma fa fea no o tu tonu boni awai o ke fa tu fo ia o te le tonu fo ia no so tu i le mele le ko le pase se ma se ki muri lo tu se folau mana tua le anga ke kau foi ai furu ko custom e te le ava nga te fa to le tele yo me te uia matulanga fa pena anyways ine te ia wana pe wa nga ska nga ka fa nga ruenga me fa no na fa le access fa pe lu ole va nga no ma fo fo mana tu o isi tanga te tele na e ma fa no to no vale le wa o tu fa tu te mi fo o ma tu nga ruele e New Zealand e o i New Zealand e te mo le lua fe ma le lima ono fitu wal e o mo lo fa fo lo passes kakala lo le va ngo e ko ngula o kilinga vo ngale cleaners
tamala na e kong sui ia meole pe palole fu ia ma me o kusinga ar fai kawa ma fa to me kasingi tulanga uma makiri um fo o ba vanga fo ngai kidina la to mo waina me fu wangalo a waitanga te ngalo kus fo lau na paula nga o iska nga kai mafayo nga exes wa le o tu lai dum mele o to pase se akamala nga mai la ro faske pu nga mai tua le mai fo mai ba nga le mai ta mftanga to no valele pau nga ko nga ai kia e mafaina sa o ese si fa pe to ai yo le o tau fai do la po se fea karo si ele sa va ia paule le vaenga le na failo nei ia ele failo ino lo na suafa paule vaenga lo failo le o le tausanga lu su tolu tausanga le matua ia o le afioanga ia la afioanga no foali ia pauna vaenga information ia fa ala wilo nei tanga lo leo o le tulanga ia lo na suafa ele o ia la la vai tau fio no o le afo i fanga solo ia investigation ile mtau ia o la o skinki ki fai e fo tau sa o leo mo ro fi ki vale vai o le mang o ngau fai kon mako ai nga ni ko ngi me so pas ia ai yo e mata utia fo i me ai tu puisamo ale o moni la valea ai o ifoi e tanto te lo ai ele ai lava se lau pasengi o se o nganga sa o lau tala le ele ai se lau pasengi o se o nganga e au nga fo i mente tupu e to e fotua ai ma to e sila po o le lei au lape o nga luenga e vai la ko nga mele e se fatura le tu le o vanga le wai fatata la fonga anga sao ngila i ko kongo o se kanga ko sa malo si va lele moni ama le ai tal no foi maleva ai anga saola i ko ngo se tanganta e tau pule le anga matulanga foi le ia e tato tele taliela e se la tala no le tau tala no ai e se foi la ngona ia la ngona o ila e te tau it's a massive alarm call or a wake up call ia ilan tau lo fe ngai mal aviations e me se foi le frontliners ale airport e me se foi tula ele fa pito ia tasi le vangale o ringa luenga it's a collective effort te tau na sila ia ilan tau lo fe ngai manga luenga tau malai valele ia ma fe malanga inga ma nei tele le vangale le fa so o te lo foi o le matua iso ale le o fenga luenga pe fea na sa tu ya tu no ma nei foi le fa so la ngole na ma u ai fa matela e te me fa le tu no le system mal vangale malai valele fa ma ya o ina fa le tu no ia se vangale e loka uma ia fa te to ma fa pena on tam fai lole fa tino nga duenga fo le manually ia o le vaenga la le atonu se po sina vaenga fo le ina e mafai ona fo ona tau fa ai lo le tulanga pion e ona fetalai ia ai tau tele ia le vaenga le wa tule mai atonu se sa wake up call vo le amo o le wa maternity tiloi ia inisi fo i nei tau sanga te wai ia le sao mai o isi vaenga fo ia i nei le tatu tunu ia ai le lupi fa fena sao mai mana tuana na ye na paule le case fa pe similar o mau fo ia soia o le konga o le tonga le na tau le na le vale le ai ar kamalanga ngo so mai la rol mele i pa o vale ina o fa mo le ku so ke ro maka le ka ano hoide le ia ai de ila yo tamo fa sola ise matonga ia ai so lai lalo nga wala take off le vale le mana pe mai lalo fa mo lo ma pa o le vale le telo to tele lan to le mai na lan to si le fiat mele fa mo lo ma pa o le vale le ia e to elena ele mena ia e pala si lalo tino vantu fo o mali pa una na cases va pena tanta vo tau so lai vale le ma tu lang fa pena ia le la o fa ku de sa mo le koki o le mo de tonu e un no sei lo pena fa no ton o yo le ai tatu le atu malolonga fia fa ta ia tanto wa major sponsors Tasi Market eu wangala ke un usau afa foka mai fo sunga fa fenga e se o man tonginga tanto office nei Samoa o tanto major sponsors le ale tanto Blue TV e por Colombia le tau te ia e manisio por Colombia so foi so ia o tanto Tasi Market o na we New Zealand tanto containers de le lavo o loa me so ia e mfai ona e fa so ta ia na fo itu ina tu ngol tanto page fa te tele songa fa fenga ia male fletua
ona o lang suo tātou porokalami se taimi o tula ia lea e ai man tofo o le to ai tau no mai le fionga le lipule o ia fo o le pulo le tātou ainga energy ia pamu fo ia le seed le lai mangaruenga fa pena New Zealand le lai afuai e tātou fa ataltala nuanga le fai le so to na ima le so sa se fulu fa ma se fulu lima mo pepa fa ngaruenga fo ia kota mana tuala o to ia sa fa manuia le kota a me se fo sa mo o le moto sa mo ile so to na ima le so sa da le fitu le taiao ia le a fanga solo le fingo fa tala noanga e le o le lava hotel le peo na tu inantu inisio tanto fa sa longa le mtanga o le o me ia tu inga optai motor sa more complex ba yo e ku motor sa more gas station e le o inai fa ia e fai o le motor le fa tau no functions le motor sa more complex ina la ve tele ia mai le tao le fitu anga ile se fulu male lua ia ona fainga lo se malo longa toe a mantalem fa au le toluanga ila fiafi ia ila tolo fa tatalon sauma au mai le tusi fo ile fa aftai ile immigration ya o le o manuia lo numera o le vainga na mo o mai lua au mai se kopio lo tus flau ia poso le sene avita vale fo male lo le tolu e tau ona e tau au ina mai seu CV ia mana tua la le life ki fa io fiala mai le ngi CV ke le tau ma fai mana tua o le la adu ai New Zealand ele fa ngaruenga o Samoa fa masani ale ai afa pe for history ke le fa ngaruenga lava ele se faina au mai se brief fa pena o CV na io ai tau ma fa masani ta pena ndula wale ina ya so ai sa wele anto mai vaenga ia ona fa manu lulu e to fa pito lava o itua ai avele avano ia ilanto o le o mai matulanga ia le o failo an julong le tanto por kalami il tulanga le va e se vai nga ja jile malolonga le ai ele si vai nga lo to fa siata ia o te lo le wa e fa pula ia vai nga ta u le ia mi se ia o te lo to te le o mai to ia na u va ia to ia lo se va wow le fo e fa nga ina mai le ta tu tu la o le Blue TV ia au te lo le talu sanga ho na mo sita to mu sala fai e le ona fai fuanga malanga mai nei poloka lava ile taimina nei ia elango le la fa nga solo ia le fa mo nei ia malanga mai nei fa la talata mai nei le Maota Samoa le ua fitala ia le fitala nga ia siata ia mo le foi vai nga tau ia le na au nei ngalo joy e tau fai la foi long peli o jo il tanto proclame nei ia so me se for tanto live le so for Realty a o lo mai le so to nai au nei mi si joy a fai wa laki ia sa iris pe fai ngaruenga o le fai tatu fa tatanonga ile Maota Samoa le sto nai male so sa sa nei o le tatu manolonga a foi mai el tanto proclame ona lo le tanto fa va ai tanto news updates mentalo to pe ona masini ai ia el tanto fa tatanonga ia male fionga te fono fa to ile to Samoa Tasi po le fionga minister Laaulialemalietoa pe mai tanto news update fa le Pacific 40 mentalo fa charnga te le PacificEzy money transfer money Maota Samoa gas service stations vetele money so tanto associate sponsors mole lang suai tanto proclame pe mai tanto fa salong fa business nei taro fa la Samoa ka foi ngai mala o ko ngaru au lo manga nei ko i afa pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai Tasi e te mau le Tasi Market tātoru au felesia whako a oto me te sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālang. Felesi na wafo, ngā me felesia ke mau le Tasi Market. Le ngata ilo le tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pi ngiki fo ilele le pink taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tātoru au. Mau a fo tātou mau keni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo. E ma whaionga whai ei wha ausi. Whai ei kuka ese. Liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali ia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te minei ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whape foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasi moli ngosi mai lawai nei tina mata mai tai Samoa. Le wa whatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata ilea, whaupo foi le tātou whanu Samoa. Le tamasasa o ale ai au ngā mō ngase ia ai me se fo fa i le ino lo tino fa pe fo tātou sama ngā pe au lo mau fo tātou lenga tau silsina mai
o le tātou Samoan turmeric po le tātou lenga tai lea o le kama lea o ava ma le tua taimi o le sama le ua whalumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le to'atele ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Ia o whatalawhatu I le toi taliu mai hia ai o le nai vaenga ia o mea sa tupu I lo tātou tunu ia I le nei fo ia so mwhai o le tū whātia ua fo ia le sila fia e lo tātou tunu. O vaenga mua ia nei lipoti ia o le lipoti fo ile sa matantala noa tu nei ma le whitalinga ia asiata ia I le tūlanga pe o nei ai ia le tamaitai lea lua se fulu o le tau sanga le matua o le soifua lea ua whaapena o na whai aisu e suenga le matanga luenga o leo o le mata upu sa whapena na tūrai mai la so lua se fulu ma le ono le masino te semo le tau sanga mawailu a whelua se fulu ma le lua ina watu ua e le vaalele ia o le Fiji o wei Samoa mo nadi I Fiji ina watu nuu ia le vaale nei ia I malai vaalele nadi ia sa whapena ia o na anga ia nei ia se tamaita I whainga luenga I lunga le vaalele ia I le whalele ta ua tulou ma whapena o na mawatu ai se tamaita I le nei ua whai aisu suenga o lo moe I tono le whale le ta ua. Sa whapena o na lipotiane I le au whainga luenga ma le pūlenga o le valele nei le Fiji Airways. Ia ma whapena I loa o na whaatonuina ina ia whapena o na toi whaafo I mai I Samoa. Ia I le vaalava le Fiji Airways ia Malaysia na malanga I so ai. Na taunu mai le vaale nei ia ua whapena o na whaataliatu ia nisi fo I o le official mtanga luenga o leo. Maise ia o nisi fo I official whamalanga inga ma matai loa o na whaiesu e suenga. Na whaisu e suenga pe o na taua ia e le fionga I le komisina o le matanga luenga o leo le tō whaia o paau longo Tino Filipo. Ia maia whailo ai ia le tūlanga I na ua suesueina ma whasilingi ia le tapoitai le nei. E mau ai ia e whapea ia sa iai le whaamoe e malanga mo au se talia. O le whaamoe le nā sa iai le tamaitai. Na whaamoe ia e malanga I le malanga lea le isi waa le Fiji Airways mo au se talia. Pita, ia o lea sa maua ia ina ua tau nuu le waa ai fiti ma toi whaafo I mai ai loi. Nei, ai o le mea leo lo o whesilingi ia, o lo o iso I foi, ia pe whaape whea o na sao le tamaitai le nei, ia I tu tonu ia o le vaalele nei o le Fiji Airways o vaenga ia lo sa ili ma whaisu su ngamitanga luenga o leo, pe o iai fo I ni isi o I tua I le mata upu le nei o vahenga umaia o le ua sa ili pe o na whesilingi ai fo I le mata ngā luenga o leo se vahenga o le lātou suenga ia le au whai ngā luenga ia ale malai vaalele ia I whaleolo e tusa o le mata upu le nei. Ia ele ngatai lena ia o lela ua whapena o na whanga solo iai suenga usabali le lua o va yaso o sa ili pe tai ua ta ua nei ele fionga le komisina ia e whaisina maa ua lunga po si de telefo I o le whaasalanga e ono whaasala ina ai se tangata na te solia ia le tū la fono ia whaavao malo tūlanga whamalanga inga I lunga o vaalele savili. O le mata upu le nei ia e whaisina o ngaonga pe a whaatusa lea ia I le tūlanga na whaatino inai ia le nei fo ia mata upu e peo na tūlai mai ia inai masina e le mama watu. Inisio o tātou mata upu e peo na liputia foi ele mtanga luenga o leo. Ua whaamaunia nei le maa lunga o le whainu mera. O lo whaamauina. Whainu mera o I lātou. Ua whaamauina o lātou suafa. I le lisi fo I lea o le I lātou e whaia I soli ngā tū la whono tau I wheu sua inga tu lou le whaafonga la tunu.
sex offenders. O le vaenga nei hia e pe o na whaamauwina i le lisi vo i lea tā ua tātou. Ia o le sex offender registry. Ia po le sex offender registration. Lea ia i le tātou tū la fono. O le sex offender registration lua afes fulu ma le fitu. Lea na whaapenau na whaamaluina i le lua afes e fulu ma le valu. O le purpose, ia po le whaamoe moe o lo tā ua, i le whaafua i putasi, o le tū la fono le nei i le sex offender registration act i lua afes fulu ma le fitu. Le pui pui a ma le pui pui pi. O le mata i tuina monitor ia o mata upu whaapene o i la tau na mō lia. I mō lianga o whainga wheusu inga whaamalosi. Ina ia mawhai o na sila fia. Ele mata ngā luenga o leo leo. Ia po o whele no whuanga o lo iai ia i la tau nei ia sa whaapenao na mō lia i nei fo i tu ai ngā soni ngā tu la whono. Peitai. I leo mai e le tausanga le nei, ua whaamaunia mai nei la mata ngā luenga o leo leo. Le CETI o le whai numero i lātou, ua whaapena o le whaamauina o lātou suafa. I le lisi, ia o le, i lātou nei e whaatinoina nei tu ai ngā sole ngā tūla whono. Ai o le isi vaenga o mai tauina, ia o le tūlanga, o i lātou sa whaapena o na kilia eso o lātou ingoa ina ua maea, ia vaenga fo i e pio na māsani ai, e fua iai i le kilia eso le ingoa, mai lunga o le lisi le nei. Peitai, ua toe a ngai lava ma toe whaatinoina le soli ngā tū la whono nei sex offences, ma ua whaapena o ne toe whaamauina i fo i o lātou ingoa i tu tonu lava ia o le system ma le lisi le nei o le sex offenders registrations. Ia o lea la ua iei fo i se tūlanga mata i tū le nei, e le official leo leo, ia maisi o ana paanga ina ia mautinoa, ia le saunga le mu, ia o i lātou, e iai se tūlanga vo i le e wheso ta i atuai i lātou sa whaatinoina, ni soli ngā tū la whono whaapene i mua mua maise. Ia ono whuanga e whainga luenga i alo ma whanau maise lava o alo ma whanau tamaitai. Ma le tātou tala muli muli o le vai aso le nei, sa whapenao na whaataunu inai se sauninga le whaatutuanga pahai. Ia pei ona iai le aso sa e whamanatu inai le se lau se fulu tausanga o le sunga i le tapa au whaasesina. Le susunga i le Laaulialemalietoa tanu ma fili le lua. Le pei ona soifua mai i le aso whao le masino Januari o le tausanga tasi le awheiva se lau se fulu ma le tolu. Mo le sila fia, o le whaatutuanga pahai, o lo na whauluru i le susunga i le tapa au whaasesina. Ma o le whaatutuanga pahai foi, o le susunga i le tapa au whaasesina, na ia sainia le mālienga e whaapena o na talia ai, lea foi whaatutuanga i lo tātou atunu. Ma o se sauninga e pio na māsiri ai i tausanga te tasi, e whaamanatu ai ia le sao foi, ia o le foi a tamali i o le tātou utunu sa vea mao ma malu o Samoa i tausanga utunai, ma o lea na tu malo i le tausanga e lua afe ma le fitu. Whaia sauninga ia i le whalsafoi, ia po le whaletitalo, le whaatutuanga pahai, ma an awai mai ai sui o le fwoi whaatutuanga, ia mai e tunu mamao e mōli mawina le soifu au auna o le nei fwoi tamai no tātou tunu, i le atoa i fwoi o lona se lau se fulu tausanga o le soifua e ui ua whai i langi le fōlaunga. O nei talaia, o nei aso, manu wia lava, wha moe moe mfofanga le tātou tunu. Malo lava, ua whaaprengo whiene le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo i Samoa. Ua iai le lato au au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so se no fuanga i so se taimu. Wha au ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni whi ave ai. Wha taita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy, ona e tango loa le e kiliki, ona a mata i loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipei o lau tusi fo lau, po o lau lai sene ave ta avali, mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se le ni i Samoa, moni isi wha matalanga wha so ta ile numera o valu se lau, o, tasi o nono,
Pea siasi fo le lato upenga tawhailangi I le www.pacificezy.com. Oh wow. Go God, Nick. Yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị bạn thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chị from Morris only. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, ba auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No. No. Chơi pha phê lại chú sa bôi là chơi chơi liu mèo proclam mình trả châu mà nó long mà chú sa bôi là chơi chơi liu mèo proclam mình trả châu mà nó long mà sáng ni bây giờ phải lo anh chú anh trả châu chơi liu le mà nó long à mà qua lại vào nói le soi phải chơi nói ia mà sẽ chơi phải sẽ trả mà le phiêu ngay le minister o phải cho anh mà phải ngã phải vạ sự trả cho chú nội Samoa ia le phiêu có phải chạy phone o phải cho le chú Samoa o Tasi le sungai le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt ia o fai se foi no pepe le tau se mai o le o mai a mare po ko le office ia o le fio ngai le minister fia ngore lo to o mau le nei lao le nei foi fia ia fai se tala ma to tala no ia ma fai lo le fio ngai minister I lo na office ia I lau fanua sa mo le tatou program o fo lo fa talo fa tu fa fai lo ia tu man tango fielo office final lio le o mau le va no ai sa mai ai ia le man to va mai manu ka u nei se tatou ai me se lo office talo fa lo fionga au sivo ia fa fai lo ia tu malengang fa lo alo I lau to fa vai malaya siata ai me se fo I le tatou company le Bluwave I lo wo temi o le fa tatou She'll fight to no she Welcome to my office. Ese le manta ngofie malela le yolo official so. Tai. Famaniatul Christmas mal tau san fo. I tato polkalame fo il Tautai. Faiva fo I wa mai atu la tau sanga fa tai le tua. Tato fale fo le tau moaba o le nei tau san fo ia. Tato talo pea I uli masao. Ai malo so fo. Oleva na malanga mai atu lo. Iyo ku so le no usa wo kamangi usila. A le wo mawal da filo inga fa pe ka ka ku sa mai fala lu po sa la fa. Yo le o se fi ngai le lonto o le wa sa vali le lua le va ya su talo nei Samoa. E ono fu nga foi fa le ainga. Ya ma waya va no fa tau tai. Mana to foi lo fionga minister. O le proclame lo na lua le nei o le Tautai e nei tau sanga fa to amata na fita tau pa proclame ma le toi fa o wina fo le tau tua ya no mana o ai le fionga ya misa le tau pule nei se I ka kawanga tau wasia le official le fionga le minister e utiri toi fo inusila ia fa tai wo fa tanga lo mantu camera ma le TV o yo le ma me lo fionga a me se fo yo nei pisisa pa le fionga ia ma lo longa ma su fia ia mo le saunga nga siata o lo manuia me uma. O le aso lo na lua le nei o le amatanga o ngā luenga o ni tau sanga. E tau whātua tōnga tāwho I ono tūlanga o aso malolo lua vai aso. Ia na ona tau o aso malolo. A le asa malolo re ai mas. Mo le sa lua whasolo atoa. E mo ian tapuni ofisa ia e whai atu fole manu le tunu no mafia anga e me se fole fale. Manuia me uma. Ia na lolo wartau ia ma fasolonga foi o tai masani wala mtanga o tausanga ua faaftai le tua ua toe amata le urua yaso asolo na lua o wala amatanga o ngalwenga le tato malo aolo o tato lenga tolu me umaltanga le malo faaftai lo fionga le minister mana jole a papa aveloa
ona o le manu fo i le vanoa nai fa fisili ngi fo o mo le nei vanoa i Samoa mai taulia ma le totoa le PCI o fenga solo ingo le nei aso fia mai se wata tala borders la se tūlanga ma se anta whaataitai fo i le la fo ia mai ni tupe maua e me se fo si tamau ainga maua mai le nei vai tau pisi a whai ua le tausanga ma le amitanga o le nei tausanga ia me se fo nei profite si o ngau o arwa i lalo tātou po le mea o lo tātou tufi tau whao i le nei taimira o fionga minsta ia e manatu e le to e whamtalaina le vainga o le i eil tātou atunu o le tātou o maltaimi vole o le lua vaalele i le taimini lua le tolu vaalele i le aso mali le ufatulanga i schedule le company vaalele le New Zealand e Pacific ia le vainga lena mai tau ia te aumalamtanga aluanga ua amatanga solo ina sioki mea ano sioki fo la utang fo mata fo la waina e ona to tele o tangata le o fai mo mai au fai a faila wo se tulanga va pe ala mai tawina o le se hotel le toa no mali o le ni rental cars e a matumtumbu fo malanga ile le tele o savai o le tu taimia va mali e kiu fa solo a tota vale malanga i savai al to tele o le tumtumbu le tata mai fafo ono no winga la le tato expectation e tauna tele si tianga pasene o tato tupe maua i le whemalanga i le ngata i whaftau inga al foreign exchange i matupe mau i lungo le mtanga luenga tangata whamai mo mai whafo i maritu langa o si tia o tangata no mai whafo o le tūrisi le se lo uwhatau al taimini o le tūrisi Samoa tūlau fo i tato tūrisi fo le o mai palangi nano lato e o mai au paketi e lato lato ta whaonga au ma vole sono mai no extension o malu ele peila al tūrisi Samoa le ila to fa e te sau malau paketi e matua te le lava wa te sau fa fa mali ya e sau fa mali o sa fa vo se makala ma fu nga vo le malofia ia wal watu ia ila mai tau le tato asfifia il fatto muli al tato atunu activities esse mali fai vai poi ponga was fa nau was fa pitoa fa falenga o musanga ma faingo no fo ma swa fam tai matara no ngai mali e matua ile ai sei tu malo o Samoa o te lei vai atu e le fai fa foto po mal fa foto vari a no vo e le la notte se fu lua se fu che todo su lu ia ai fai ala estimation o fainga no vo Tasi fai pela talo me alo ainga fai fanali mali se lau ni mas fu wafi e tino tu pena sa o mai me na fai pe one event se lau ni mas fu tu wafi na halu ile event Tasi mali ai le fa pe pauna fainga no fo no fai asalani ni asfifia e lua tolu isi me no matu mali la na si sira le tino tu pe o le wa create to tomu on economically development no salani lava i tu lo volta o no uma le via mali au isi tu malo uma lava le tu o lo fai fo mele e lo vole se fo la ko paketi mala to fo forecast ila ula mai tau siata il fa so longa mo lumanai we are expecting an increase in percentage of revenue iletunu yes we fear nei tonu masina to te sema ile fa solo lo yen wan la le fa solo activities aina ia me mo fa tolongo fa le lave mam ta fa yo i fa la lave ne tau pule ma fa la lave le tau pule ma o e vai nei ia o isi no mai la fo i nei ai maliu to ina portina po nei no fo nei o mela na ile tau pule pa o me to vala o e ko kurui mai fa tu mi male fa tu mi male hola unforeseen circumstances ia al tato mena le ia te au laia malau vai i le fasolonga e te le lava le tūlanga si tia ono tūlanga mo levan tato poloka levan tato tau fiofi levan tato tau vai fo le tau talatala tato fa moe ai wa vai ta vidinga le wa ye e te le tūlanga le lei
Ile tulanga lava ia mtanga luenga fato angam whainga whaiva ia bua matara tala uma mai sel tato vam tu tuila ele ofi malanga uma fatulanga mole aso morfe malanga ile va tu tuila ma manu am tato mali wa saidi fo ia va no ela wai me ano mai ma ano mon fasi fo amo so sisi pomasi mama me io fatanga mo tu tuila e fa ira tang fai fatu tumu atato meta ma famoni al servicing o tato market ia o talai mo mali mo tato no tua oi mai ele tulanga fa mo ngalei expectation e te tauna tato ngalue maru spea ala tonu na tau fa solo pe o tato urwa se selenga tasi tato urwa se selenga ni faini kirisimasi o le tu malo fa sala le anga top mali o le mafu anga na ia fa tupu pe le finangalo ile fa fa to anga ia una i pe tato to ia lava ia le lau vai ni ua matua i longo mai ia te ua mata na su emena ua o foi falo lo le saidi angi mai fa fo o matua sioki ia ia foi e vesi e lava tu lang me fa pena e ta ua ono tu lang le tato vai ni wa leva on ia ile tau pati mai o tato atu e fio mai mali a fain tato poloka mo toru fa tau sang o le fa to amatala le fai to o no winga o le tato lo we expect to prepare more e ma fai ai on ta pena me tau mafa e me se foi tulanga tau o lo me fo fa wa vai to tele fo tangat o isi o mai o me fa pena isi foi o mai fai development mo la to ai so le te tel tonu e ono si tia le pasene tu pe maua pe a tato tonu ia yuni e fa mo tu ai ia tala fa tau tupe mare collecting o mo tato teita o men tupu i le lua tolu fa lima ono masina talwai malo fa lo fionga le minister o te mana tua isi ta fa tala noanga o lockdown lava sa mo na ofisiri ngeli tu langa le pe o ta pena sa mo le 20 tala ino le poras ma tu langa pena lela na mai to wino le matua fa atumulia tourism tu langa o ke fa fo e tua ile talinga malo le na fa nei le tatu to Samoa ia me se fo ta ma fa na o le tulu o ma tu langa fa pena o le ase sile sila le malo me so le mo se ava no fa fisiri ngi pa pe o se me mo le fa tau o ina fa pena na o malanga mai ma se la sanga ma o lunga wa usia le tanto au ai me so ni so ta ma fa na o pe ole au sisi o me ma fa ma le tato wa manusa mo te to fitu lo fe ngal minsta ia o mene o tato fa manu anga len tato tonu e talo o me tato te re mau tinola tupu mali tato wale na lua tato 20 masani na oso fia ta penangol kirisimasi mal tau sang fo mal tala al podas ale fa manu yanga len tato sau tato tai so sulima sa lau si sa tato fitu sauro mal to o mena tato le i fo ina la tup o te tup mali ele failan tato te fa per fa tari si ta pena mo moya la what we have is what we serve and deliver mali ia ale lava na tato fa fusi fa tasi mai lava ole meta wa ia wa fio mai ia mal malualo tama fa na mai se lava to Samoa ia ona o tato te to fitu eno no foi nei au si me mama fa no foi nei ia per tato te to fitu mal tato sul ia la lai mai fa fo alom fa na wole tu ai o se taringa malo e longo nei le nga fa nga tia o no fa fa tanu e mori foi le nga fa tai le tapo inga Samoa ia no tu langa o tele le tapo inga wai mal ia nei fa mo ngoma ia fa tai le talo mal tapo ia male stato sao nabe mali o tu pena ver malo tu pena le tu no mali la lo ifo lima se la wa fe la le va me vole si lima se la wa fe le fa il talo ia to foi male lango ni sia company tu Maoti na el PacificEzy ia ole vai nga fo inisi company sa leva na la to sponsor inal tato to Samoa ma ole nga fa ftai o tau lau mo mai nei ia te lor fa alo mudi al malo to foltai di ma fe mo tama umano mai liki tu foltai to wa fe fa fe na tamo silence ave tu pe mo na tamo le sisinga me mafa
E nā se mea tari atu ai. Mali. More than 8 time. It's such a token of appreciation o le lato me safa. Al taringa maloia, ma kua I fia la uri o kua ka ere angi I. E ai kongo pasi, siva kongo pasi la uri. O ko vai aku ke or ka ko o di lau fioga minister pe o tau le ma no fo le le o mai ka mar ma ko. I lau wale nasi le kina. I lau wale nasi le sila. Au ta molano vai no mai molato fo le toma. Masala ese mesa sila ye. Ya va bevo ye ni tu lang va pena. Ya o yo la le sang sang. E oi. Tai na ne o la sang sang sa wana tu ngane vo ye. Arva moi. Siata o ai o le ale sang sang. Mali. E. Oh ya tau ya. Ma tu ai fa va nolo wa sau. Ala mai tu nga mala tiule so tu nga mala tiule so sponsor na. Tam fa na o le tunu no mai ni lo ofisa. Mana mia se tu alalo po feta una vela na miliona tala esponsale se megni samo. Ja fa tu vai. Sau e alwe vai ia fo su a fo winna. Ma tu le tu funga Fritz. Ole au pam si na le fe o solo. O fe. O fe. Le tolofia le. O fe le stala. Kama sao. Ole au wasamo le stala na le tunu. O su a fo winna ma tu nga mala filisi. Ya ma le sunga le ria o. Ya taifu salap. Ya wa ye fa fe ngai ngan nai fe ai male au nai na maluia tap. Ya maltamo lawaki. Oh. Al milion ngana na len sa mai lontam. Nala. Ya pe o ia nai fa ya me la uria wa lava apa le wa. PacificEzy. Ya or kama sa vai fo. Ioi. Ya ole nganga la ila u mai tau asiata. Ole nganga ole matitiva fa sanga ali ila ule mau hal sound tam fel tatu tunu una fight wala an sound tam fel tatu malo na fight at least we have something the token of respect I know to pay tauna vita malilo I ono le langona i le tele ole fa alologia ai me se fol tu lango le lato fa ya mo le tu ya te lo ya ni te was sela tala today, Lord, when will a team from the South Pacific will reach this level again? Today, Lord, po afeto em fai si awal Pacific na to o I. Malila. Ya, ato ai foi la mal tanu mai stato tai to fitu. E o levantato fuso mal to surono. Seta. Ele fai ngofie. Malila. Ya, fuso mai atato fai ur champin. Numerous. Io, ya, e fa ngona vola nga fa taile. Tau fire coach le to Samoa. Ngona le nga fa taile coach 7th, fa pena vol coach sulem. E mal coach la tato si singa me mafa. E fiunga o pepe. E pena ita longa I o lo ma wa fi fianga. Ma ta longa I le tau tato to pa u Mali. We bula o tato ta u le lo langi o le tato arena le. Si me mafa la kapi fusu. E pe o me ana e o dua fa ingoro o fusu. E o fa kasi e o ya ai o lea wa fa ai o malmanuia ai la o lea ma ai le sangi fi o mai tama no mai falteli malo they're coming home ale tuta ua o to fatu ia la to le tali le tu mali o ia no fo le tato parade na fa oka ia le tali le tu ma eu io na wa si la ia o ma po mori o sa mo fe pe ki ka o mori ka vale ma me ia wa lo so se ele se si me na wa vai sa no ngal palmi o ai possible mai le sol fongo o mo ma to va ko ia wa si la ko nga me kere lo pe fingi mai o sa gere ko Tasi vai lupe e se no lo fo mista man to foi le fena man to fa nga so fa tel no ngole aso o le tele o ila tou fan so na tanto ia pia na lu tanto Mike Markema o ka malanga mai ali a tangata nei sa follow ile mena malanga ia le to sa mo e o le la wolunga sa mo ile ia ele tu ua mai te si le fia le faitama ale tunu faitama ale upu masani la vai sole o fengi me si vale o kele si vai como vale o lungo va pas
o pe ya ola ko we anga me kuai wa na ngona le nganga fanga ti ona le taimi na lai ona tautu mta manga le proclame mali ana se me foi le fa solo o che fa co che le me oye mali wa ma towi sa va in fatal tali mai o l'altro nga wala la ituma no fa tamilo ele ma faina mo ilauta e wala tu tuela pa mano ana sao fa nga fo i wa sa ta pena voi tu tuela ma mano ya pero o la to taimi ia male avanoa ia ui o lea ua taua nei ma fai tatou tali ma lo fa tai ai je lo la tala o tai ele mata pule o matua fia ma to New Zealand ma Australia ina ua tatou fa ina o le winga lo tala e ma ko ai gele se ngaru nga leo e fai ile fa le yo me to tino yo te lo la ba o le sauno nga le e sel tau o le message al vi au sunga volte te fono le cari so fatasi ua tatou soria satire o le mea sa ona ia te auia o ina wa ia te au te le loa o le lopo la lesi mea la o iele le tūlanga o le aggressive o mafaufaunga o tangata ele whatau vai a lea ua tatou taunu unga lea ai ei tu o patatua ia le lava na te loa na ieina in whawhitauli ia o le atunu fo ia aolo le teimi o fifie vavao ngata mali mai atonu e isi tu nga ai ia te au ia malau whatulangana o le final le tatou whaia ma London mai ngena mo ma o tatou o final na o ta longa ia le ma Australia ana ta alo Australia ma ngelani e lami en lang au la una whatulangana ua manu malo le tatou au iloto ma whatu le lalo langi ai elo nei tu tau e ti matai fo i mol fasolonga mol rumana ai tatou ai ele manu o tatou tu rua pine siliva pine siliva o te lo silia tu le mol nei tem ele tatou ai fo de step by step o te lo o le mele o le president le was set tamata ele ai se tamata alo sa modela langi e yailo na tamali anga malo na tomai fadiki ele fia in ele to mali o le mea sa o la brena o le wali mai no mai wala to ma wala ma fana o le mele no mai matam a vai ngi kalonga la uri o iskalonga ko kalonga e kupoi misa a po ye si ko ila ki bino ya ai pe o wa fale wala matasia do la tu o mai o ma pu fanga lele fale mai asisinga no lotu tele yo le tu e fo i mai la wali nei o to yo la to loto le tapo inga sa tapo yetu i la balan tato le manumalo asia ta te teltonu o tato manumalo fina ngalo langi ato malo fa tai le vaenga le wa e so no ye tu sai fo yo vaenga o mo talinga malo sa mo ne ya sofia ya lo fionga le minister o le wa amantale sa fo la o le tu sanga ia o le asolo na luonga luenga i toe amatalia ia o le masina mo fo le tusanga ata atitia le matanga luenga e se fo sila o fo inisi vaenga o le atau to muai le tusanga ia i tulanga o fa to inga mi se fo le tato wa matanga luenga o fa to anga fainga fai ia telefon fuanga na fa tatia mal tusanga lente nei wa fe lusulua le roll out le la alu tusanga nei tulanga la voltato poloketi miliona ia famo mona wa ia te au malo tu malo o le 5% o le miliona tala fato anga fainga fai bola fuman ia una ia fatau mai me o le tulanga lau tele tangata umala fai fato anga no mino 5 se la wafi o le budget le na mo agriculture sector wa vo ina le fa mo wele me ano mal me le mali tato to matato mene pisato pea talo fai fi popokamu ava sose mea o mena e tau tato e fatino mea ano tato mai me lelei fanga tato mo fanga po fanga ma mo fanga pop fanga mo mali il tulanga na le tato te ina ia mawala le me le tato le to la fala ngolanga substitution o lo mai fafo le tau na ia o tulanga tau poloketi tele ia o le tau sanga nei tau mai ai fale mo fo en tato taltan no ai
Mali. Nei le so fitu e tanu malanga ono tangata. All investors e mai lo fa mautu le fatulanga na le fale motele le a. E tu fa mai fale moa I tu Maota I to tasi umale tunu. Fa fanga moa ma to la mai I fa tau I fasi ma mo e lo me ai le tunu. E tau te leto e fa lango I le onos furu fitu su container fasu vutu. I le masina. O le tau ma fai le tunu. Kama o levan ka fasi. Ia. Na te sira fia. Tatou te le ropo ame o tono ne ano man fasi. O le tatou lava breeding. Ma le tatou farming o le fai Samoa me mautinoana. Ia ma le tulanga o le fa taamirisanga o Fuamoa. Ia ma tulanga masani o le o to titi tala le fale fasi moa Frankie. E tauna I lunga po Februari o matan ta fasi moa e ma replace le mele. Avo le te pisa I le te leo tatou tupe po le 2 miliona. Le anu whatanga o tatou mea ia mai fafu. We need to replace that. We need to substitute that. E mai fora na fai. O whanga o moa. Mali. Whanga lau pofi. You know, enough. O na le to haru role al mele tate vesi fafu. Lava mea anu. Lava al mea na. Tulanga tau ngatai fale. Ia, le fa solo atu o tatou fa failele nga faisua, ari ao, limu, le watu. Tulanga o tilapia, he tufa atu. Ai sau paone lei, ai ni au vaitu loto. A watu iei, ai tulanga ma le fa failele nga ima to fanga mfai. Ia wai tal tatou feed meal. Fa so taimele tanga luanga I tulanga tau mea ai ma me va pena. Polo ke tiu mana le roll out te minei. Tulanga I commercialization, ia, pila bon fai atu whaonga ino tato masini whaatete le, whanua whatoa. E reo toe apatal te mini tato maumanga ia, so ia lato anu le vangu alu le vangu. Mari. Maltue ngā mea vore le atau ia to anga ia, so ia atau le luafe kia puro se me te le. Se mea mtautia. No. We have to make sure love al tato capacity, ia love ma le mele sustainability. Ia ua nan whawhaia nei tū lo matamata. Ai whaau au pel tūlanga le ave o tatou pusatalo I whafo every month. Every second week. E ma me whapena. Ai o le tūlanga sili na tā ua I le whaamoe moe. I le teimi nei o le sa tato ese mai le lockdown mo le mea. O le food security. Mo le tunu. Ia lava mea ai le tunu. First and foremost. O le tūlanga sili le na overflow la pole overflow vole o lava tele. E tamala na ta te tuolo I container ma avel fa mo tato export authority le na. A pe ona fa pena tulanga lava o tele ma fa mo mtanga le fa solo tato talomua e ma tato ua I selenga ina ia maua I per tulanga le fa tupu tele ino tau mafa mo tato atu ia me se le tau mawhai service aku ma ke kia au tau I New Zealand, Australia ma Amerika. Malo whaftai. O tatala noi voi o le no muli mawina le tau nua tole uroi containers le tantu Tasi Market. I Aotearoa o ka ringi sa mangi o le foi le tuenga foi le o le wahu, apakoa, tuna. Tu whai anjoli o i wa unwantu i antanto. Ia ala la mo mantua le alu foi fa tau o le van tari mai foi le malo lau telo le tunu. Fa tai lo fina ngalo malama no wa fe foi I jalan fai. Manga ia di ko vai di. Au sa o la tua tu le ia le tavale pu el le anta. Ia be se foi o official ale tu malo. Ia ina ia I nganga fo mo Roberto. Ai tau mana tu tau lunga tu le no le taimilo fionga le minister. Te fi fa auxilia tu se update le tulanga o ia tapenanga wa le to na malina ina wa vanol no fofo io le sa se e le fionga le faipule ya pali tapunu nikoli he ia o le asina update mai o le nei ia mtango le tausanga I tapenanga ale tanto parti ia I wa foi le no fo wa vanol Sa e wha maru lo vai. Sa tau mai na tu e wha maru. O kero mo kuna ngofo ele sira I kiki ngai runga vai.
Matua tutupu alo lau. Okay, ko ya ruge ya la. Kaya ora va usu sama. Manu te foi atu fa pero for tu ofesa e. Oi. Masui atu. Sa mai so. Ya ole fa moi ole fainga palota le titi le lo loma. Patoa maualo na maninonga pe a fai le fono nei le sufitu. Hoi nai tikle ai ele fai loa ai ele fonfetala i le aso. E fai e whenga parota. Sa no fo lava ma ta pena malie o no le whaalolongi o tu malo o le whionga taponu. Nā lai o na le whamino ia ni sa i lingo ni sui. Ia se mai ale le le whale lau singa o le whaaloalo. O le a wani wa pia vo le e rei kua le lole ale o to e skoinga le la ia o ngai ngofo ma tu lo pena ai te ia o lo o ia ni si o le tapena o tapena se fali alo ia le pe a uma le falinga al fon fetalai the speaker would declare the date e fai ai le fatanonga ia ma fatulanga i lole tulanga whainga balota mai te lo tulanga masani e tu mai le aso ma le taimi i an fufuela i ole whamoe ai o le whafsiri lau fionga e sa te whono le pati e ono alua le game plan le sa masani ono wholau mai ai le whatotua i le tua sa mau tasi ale tangata tau ba e ui o lele i alo ia le announcing pa alo to fa lava ia o le ase sila lo vionga e ono tasi pe to fa le repeat le sa tu puia sanga ngalua tu langa fa pena lo vionga ia o te loa tatu te o mai mena tu o tatu whainga manu malo po le winning strategy le sa wai tasi le tu malo tasi sui tau wa ma tu langa lava na o lela i el temin le o tadi ai fo il fa mo le o le palota mo o le ona fo vai mo ngotol ia ma le fataltalingo o le isin fo la wanga i famsino ona no minga fa me tu ai la tatu ia ile finga po le lava sa le fa unga le famsino nga e to fo i tu malo talia le finau i le tulanga o le afio ai ata o suia toto ia o le swinga balota ai a sau wa afia ia ono tonu le wo tapena mo pena le swinga balota malo fa tai ia ono o le tatai mi o te lo vo le to te le mai lan to se sangi mai e filo ai lo fiong ia e mana tu ono le por kalame a mata fo le ni to sanga por kalame mo to no lo official nei ia la fo tu so no fai o me se fo yo le no wo fa o mo ia em fa fatal tal no lo fiong ai to no lo fis fa tai Samoa le tunu pele ia o folo fatum fa manuiatu le krisimasi mal tau sang fo tato talo i le tua e lo fangia le whainga malanga ni tau sanga al tua lalo lava ia ne le minsta fato angam whainga whaiva i al wha maru si au tato whaito angam lau whaiva ia sanga i mai ai o le tai tato wha wau tato ngā luenga ngā lue e batu fol tua lalo mul saunga le mu lau whaiva tato i liva i tau lolo wau tau ia fa etete ma ta pena le faiva wale saunga le mu ai talo i le tua sa mo tato folonga monita sanga i uli masao tato fa mo le li tato sa balinga ina ia faina taunu unga lo tato fa na yai tato talo i mol malo si tino nganga mo ma fa fo e tu lango masanyo le tina ina si tato tunu o le vole nganga fa tai siata ma tato Bluwave TV tulanga masani a wale fa o wino nea o nang ia o fa lau i lo tato por kalame ma me mai tonu tato tangalu ai ke man mia foi te whainga mala te la tan no foi ni pere te ia io e mai foi ia le fionga fa lo e ana o le o no fo mo si masina ia ai e pe ia si ia o mo o la vai ko pa te tele lo fionga ia a wone ngalo le so foi te o ke le ese mal official malo se uma fa tele no ngai fionga minista la tato malolonga a foi mai fa mai al tato proclame le fef taro fa la samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro manga nei ko i afa pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai tasi e te mau le Tasi Market tato ru au felesia fa ko a otto me sa
so mai le tu le o tātou whai pālang felesi na fo ngā me felesi ke maua i Tasi Market le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki fo i lele le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tātou au maua fo i tātou maukeni so o si tu ai ngā saise se mana tua fo e ma whaionga whaiei wha ausi whaiei kuka ese li liu mai le tu lea le te sisira mai ai angi ese maali eia o lai sio ki langi Samoa aveni angi mo te mina i ro ainga maua mari tātou popo e whai ei lau pepe i nei le Tasi Market. A whaapea fo e ke aunga kae walu popo e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o a lea e au ngā mō ngase, ia ai me se fo le wha i le ino lo tino, whaapea fo i tātou sama ngā pe. Aolo maua fo i tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga tai lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, lea ua warumia le tātou ava. O mai la ia le vahenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu, maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toa tele. Ia wao le foi vai tau o matua pi le mangeso kingo. Maua ma le tātou mangesia mo le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whai o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mereka nak movie dia kuai. Kamu yo kalau sfanga, mau aku kalau tahu fakak cuy celebrate lo sfanga yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amir kasih sfanga o sin pe fipo. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, talo po, welcome to Chamisina. Mano? Payment. Talo for matcha. Ya, oleh tātou proklamen nai ni bango le fiafi vai mana ia le fata tanong foi male fionga le ele tei fon por fonga minsta. Ia wala po mongi no foi. Ia o fasile va foi po le amatanga o te se ma por me fai un nove mana ngata le fata no nga male ona wo pisi le vale tomalo. Ia eu le e se foi manga yo ngo fongo foi con office yo le el ten me fe. Malo lava fa te tele sa mo lo mai monga le vanga le via le tanto wa proclamer na le ya solua e fi foi lo to le mante to lua mai to fa ya vai le la wo sa fa isa ya ka forgaka e pese inikia wala nga tele tu fisili mai te ya nai ta mai tai foi le tanto office o me se o ila to fo ye e se se inkia ya le tamale ata le fa sa mo le inkia o va te io o le inkia mai fare di mai sa vai ai yo le ya ta urunga proclame va ila fatu ya je fa ma ta fi fa mai alta proclame il ne va nga o le viafi ya malova tai ya lau tofa asiata ya telo lewa mai ona fa ma ta foile after ling va mai ya tino foi lewa taulunga toi foi ia le tatou proclame pe ona masenia ile Tautai ia ile nei foi ia solua ile ang le melo fo le tu tatou toi filoi ile aso ata mo temrei fa soi foi